lua se fulu malfa, ia se ia o le lua se fulu maliva. Ia alela faitau tuna al fai upetas. Latu fale au faitau latu fale faitau amole mole. O te oli nei I mea o te tinga ai. Ona o tau. O te wha a toa fo'i lo tino o mea ua totoe I puapua ngā o ke riso. Ona o lona tino o le ekalesia lea. Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regards to Christ's afflictions for the sake of his body, which is the church. Ona ole mea e taua o lo tātou I loa le lei o Yesu. O le tātou I loa le lei o Yesu. Ona o Yesu lea ua fai I ona so. O lea le upu a tangata I atea. Ele I fai Yesu I tangata. O lea le tau upu I atea. O Yesu le fai I ona so. What do people say about me? Lea le tala tangata I atea. Ele I tali mai tangata. O le au so o le tali mai. Po o tangata ia muli muli ate ia. Ia umaloa toi ruatu lol fasili. Wale fai a ngai tangata. Ai fai a ngai I so. Tangata ia muli muli ate ia. E wha upu whai ngō fia e wha pia. O lea tau wa ai ate. Tua ne lolo so o lea whai mai. Oe o le keriso. O le wingo le tala pe telu. You the anointed one. O le ua filifilia. O le ua filifilia e lea tua. E whaola. E le na ona filifili e muli muli. Na filifili e whaola le tangata. Whai mai lo leo Yesu. O te whaula e kalesia I lunga o le papalena. Ina ia tangata lava o le ekalesia. Ia pei o au. O tala le Yesu. I will build my church on that rock. His name is the anointed Jesus. Lea fai le tala pe telu le mol pe telu mta upuelua. Na tatou wo I le papa lea. Ua fai ai tatou mama aola. So if you want to follow Jesus, e manao Yesu to be like him. Ia tatou pei o ia. O le o ia la. O lou sila fia lea. O le filifilinga o oe. Pei oe o Yesu. E fia Yesu o matangata. A le whaalave lave. E le loa e tangata le quality o le anointed one. Ai va ai tu loe man, na ia farsa. E va ai tu loe man, na ia tofi lotu. E va ai tu loe man, na ia pese, fa pe oh, it's good to follow.
You have to know who he is. Aisea, langa o le fausanga le la fauai oi. Pe a e fia muli muli mo ia Yesu. E tā ua la alu matua i tā pena ia. O le tapenanga, e a matai le mea lea, whanau mai le whalpovi. O le winga o le tala, whanau mai le mea te le fia whanau ai. Awai. Ai whanau nei le toilet. E uma le lalolangi ni nei o ula ia te oi. Whanau mai lau whanau, e ula i lau whanau. Whanau mai le whanau o lau whanau. E toso umatu ai le mea lea. E anu ni whatau sau kāt, whanau le o le kirisimasi. E te alu whatau le kāt, i le mea lai whanau i e sua whalpovi. E te watu, e au lo uma. E o le mea pepelo o le mea na. Wa vali e tangata le mea na. But that's not the real place. Aisea, langa tau te le fia whana na wai. E o la Iosefa. Ai whai mele tala le tuspaia. Joseph, God was with Joseph. Right from the beginning of his life. But he came through hard times. Fasi o no uso. Tongi il pu. I le lua. No noa lima mawai. Whatau atu i o. Ai whai mele tala le tuspaia. O lai alu ai le atua. A o le faunga le nā. O le misiona. It's just to save the family. Wa salamo a uso Yosef. Lango lato mele na fai. Ina ua malama muli ane. E sele mea la ua tū mai ai Yosef ai kupito. Ua posi te maloa. Lau te lei loa. E sele mea whangau mai ai le mele la. Pea koe ti ala mele lea. A venel maliu oi au kilani. A rua tolto ina malolo matua. O matutua la le to ina malolo matua. O te iloa le lo matua. Langa lo matua sa pea o si o sista vo ia se o mala iti. Masalo pa se meo le fitu tau sanga matua ia te au te. A le la tolto ina le o lonto lua. Le fa matala ia te e tu ama tilo mai ia te uma ata. Pe ata mai. A o oe fo i aso ia. A o oe fo i aso ia. O te le whamatala tu te ua ia. O whapea, soli. E maari e mo i ari whapea, wele i loe lea tangata. Whai mai te tala. Mai, na uwa ai lo i aso ia wa e tui oi. Whewhal mele na matatato lo tui. It started road. Alu ro tau lo matua. Whai mai, lo tua ngane la le tui o le. Pei ia o whai au lau loto. Ia ata le lo matua. Ia toi o ilisi aso. Toi sau, wai whailanga taxi. Toi sau toi tau ma i o tu i mele o il tatou loto i o kilani. Ala tu tau num sole. Hola le loto na tala kuki tole. E aula, nao ata e le lue whapea, e le lue whapea.
Ana no lilia iai. Fai maila na tala ia te. Soli, fai atu o e soli. Ia, o no vile utile asa utala ana le atala lo matua le pe mala vona le ia te. O le winga la utala wele. Pe o toe ki mai le atua le mōli le iau mata. I le pō ana pō, ma le nei tae au, pe e maa lia i lo uloto. A le tala le fai mai. Never give up. Ai sea, o le ke riso la filifili, ua wala au foi oi. Ta u le au whai ngā luenga le atua. O tau o tangata na filifili. O tangata filifili la. O tangata ia lato i loa le amatanga o le fausanga o i lato. Me foi lale na. Na po lea leva aia nei o Iosefa ua maua lunga ia aikupita. Ai loa Iosefa lona no foanga i tonu o lona ainga. Haisia, because na i loa le leia Iosefa langa mission lea. O ia o le tangata filifilia. Ele inga ia maua lunga ai. Ele inga ia i loa ia lato ainga. Ai anga i loa faaola. Le tangata. Ele olo tofi fai fe au ia o pito i luma le kalesia. Ele olo tofi fai fe au ia o novole. Ia o le head table ma o ai. Ia o loa. Can I save someone? Olo uvala wina ia filifilia e la vea il tangata. Oh, tonu uma le lau tua tu lungo le platform le ni. You are made for a purpose. Na fai o tau e iai fa moe. A tau pepese atu. Ai fa olai na tangata. A o le fa le tau o le vala au wina. E taua i o le fausanga from your birth date. Langa o tātou. O le mele na leina fai whapea tātou. Langa eleko iaia sisi me suia lau soifua. Mele anga uma o lo langa fai ngofia na e mantua. Mele na a tātou tita lia lo Yesu. He give birth to our spirit. Na te whanau fo wina tātou. O le winga o le tala. E mana o le atua toe a mata le leima ia tātou amatanga. A whaisa e whai mea valea, toe a mata le leima ilo amatanga. A whaisa e whai tala, toe a mata mai. A whai te fia whai kenge, koe a maka mai. Toe a mata mai peia te valea e whai se teine. A whaisa e whai mai oso ilo ta mama lo tina. If God give birth to your spirit, start from a very small beginning. O le leanga, e le ngalo, e le whaingofie na ngalo. Se ilonga e te toe whanau le leima ia i le amatanga. A e whanau fo wina la, e le whapea o le ale le iei teni uma. Ai oso e te iloma whaina me ese. A tupu mai e mawhai. Wa foi e tangata e whamanatu peira la winga la tala. Wai wasau nil tangata le whamanatu mai ya. O te alatu i Amerika e. Tani e mai si tamai tinale. Pe maali e la tolo o tua tulpule la. O wala tulo. Nan me tau tali e. Ai vai mai. Mai no ki ngafa makala ma le fasinga o lako. O whako le looking. La me ka uifuanga me ka mai ki oaso i o. Langa fui e toi whamanatu mai ata i te yaso la. E umai, waka anu.
O whaala velave a ia mea valea I lota mawhauwhau. Ao le tā ua I o le mea lea. Whapeu te whawhetai le li. I le toe whanau fōwina o I tātou. Langa o le tī ngā lea. Tātou te savavali ai whamai. O le tī ngā ori ori. Does that make sense to you? E se mei le lalo langi ne e ta o le tī ngā ori ori. Langa o le mission lea Yesu. E manao Yesu. E tō ilana e kalesia. He is the anointed one. E manga o e au mai le misiona le na. I lau sunga ma tātou uma. O le winga o le tala. A whai e toa. Se lau leitu tonu o le whale nei. O tātou uma o tangata whaola nganga. E le tuli se I whai sau tofi tātou lotu. E le tuli se I loa tātou. If you know who Jesus is. A whau la o e Yesu. A whau a o e Yesu. E whau ia pei o ia. A tātou talanoa e o lai tangata. A tātou au nei le lotu e o lai tangata. A e o lai lou matai e o lai tangata. Pete whai a vai a inga le nā e o lai tangata. You've been a whai a vai for a purpose. Ele nao na tātou o e whaiwhea o le a inga le nā. If you are the church of Christ, you made for a purpose to save people. E aiva ia le a inga lo to lua ia te oe o le tangata e o lai tangata. Mana ia o lau whaalongolongo. I leisi. Na ua whaolaina le tangata na le whaamatala mai ia te au tamiti. Anu lo tau lontina. O lontina e tau o la inga lale. La inga tau le. E te mai atu le whao ngā ina o tangata. Whapesole. Ia, taun whaiwhe au tangata le vai. No, e te rekau whaiwhe au. You are just like an anointed one. Once you receive Jesus, once you receive the anointed one, you just like him. So, vātu voi, o lau sila, o lata pupula, e o lai tangata. Ngan mele we wo fo pula fa o fe le o. Bon no fo nei ma o va ai atu le fausanga. Patu o pela le fam talatu tanga tale o Josefa. Patu so se move e o le taimina tu o il fal pui a tala noa Josefa le tangata. Wa foi tonu o fal pui lenga la vea ia ile. Leisi tangata na il fal pui. Alu atua ia lea ua ngalo ia ia na la vea ia e Josefa. Ngalo ia te ia, ana le tupua ia le si whaafita ni mai sole. Lefta umana tua le tangata na whaamatala, ina u whaamatala le mitia. Whalawa, vai pa whalawa. Na ana whaalongo tua u whaamatala,
Fatoa mana tua le tangata. A le sosoani na fai o le falipui. Langa o le tautala le tangata le tautala I tonu o le falipui. It's to save anyone. Ele whaapea sei o ta maua se tūlanga maualunga. Pe sei maua so ta tofi le lotu. Fatoa ata taun fai whaola tangata. Pe tuuta ua I le mea whaingata. E ma whai ana tātou tala I le whaola tanga a Yesu. O le winga o le tala voi le ai. Pi o tama voi e tele latou. Mea, whaingo fio na latou tala no atu a lofa I tangata. A tangata ia e ola le benefit e tau sua se tupe e ola ai. Wa fia maa vava mai. A le wha lave lave. E alua toi tua le tala. Tapuni, te lem whaia se mea. Le whai mea tatou a inga e te saumari. Pi wha longo la inga, ngā tama matua mtala tele mea. O le winga le tala voi lea. Every opportunity is open. O au nau whapea o tele la unga le tae auna nei. Kale. I tau me ale leo rea. Son, never give up. Tua la ilunga kofuru paipa. Pia or kama fo ia ngale. E fai mai le uloto le fai upu lea mua. O lo ti ngale na. O ti ngā o Whapelea, e lea se ilonga e manuia le vai aso tatu fia sau le loto. E lea se ilonga fo I e inu sata tiri tae au, fato ata sau fia le loto. Lea ai, sau manawa ti ngā mai. Ai pele, ai, awara sau whaari. Patolo winga la tawai. E whea tatou malama I le whausanga o tangata wata lia Yesu. Amen. Pane nei whanau ia tu atu I lunga le tatou platform. E le whaingo fia le wala uina o le whanau. A whamaila uloto. Amu ia o tau maua le avanoa. E iei la taimi e whetau ia te oe. E iei foi taimi. O wala au oe. A le whetau ia te oe. Even though e le whetau ia te oe. You are made for a purpose. Hallelujah. O lou tingha. Tingha ori ori. Ia taimi lea o whalongo atu ana po I lo tale waloko peo koe mai. Ia taimi nā o watu, o malinge uloi mata wapea woi, la le frou le me le aso le nei. Ai te whai mai a le atua I te son, never give up. O vai atu, o toi o mai te tonu loi mata. Loi mata na pai lunga le whaloa o koe o. Ma le tala le whai mai o Iosefa. Whau mai ai o le me whaingata. Au lona ti ngā ori. Lea lau a popole a le ona uso. I le vaai atu ona uso I le mea o le a whai Iosefa ia lātou. Ina ua tau mai woti. Lo lātou ta mao Iakob. E whai mai Iosefa. Na outou whaia au le atua
e se le mele o fau ia uele atu. Nā la ua utou fefefe, au le oli le ua tupu i tonu ia te au. Langa o loo vala au wina, the anointed one. And God prepares the anointed one. Ele oe la se keriso po au se keriso. But we were made i le tino o keriso. Inga ia whai tātou matangata fili ele. Hallelujah. So look after yourself. Please, church, look after yourself. Walava le nā whai ma e li liu wha ali i lo to alua. Sui nei le vaai. Pe te vai atua wa to ulu nifo lo to alua. Vaai oli oli iai. Po lea fo i upu o tangata iai tātou. Au ane i suia tātou. Never give up. Au ar tongia solo. Haisa, tātou te lei loa le whau sanga lai whau ai tātou. Ele atua. Maybe, ele malamalama lau sunga. Toi whainga tāwho ina o malamalama. E vaila i te le malamalama i lea toi ina na vai. Ara matua le vana va ai mai ia te hau. A lewa sau whai mai ia te hau. E o te whawhetai i lea tua. E se alau pepa lewa li liu e lea tua o te va ai atu i ai. Wa voi oa, wa umar whai mai fo mai o te oti. Ar tala lepa o ilo uloto. Son, never give up. Haisa, na fili tātou e lea tua. I lana whausanga, kau te le malamalamai. Whai mai leo tala Paulo i a Kolosi. E wha a toa i lo tino. Pua ngā o toi. O lona winga. Po ani stinga. Lai fo tua i mai. I'm ready to accept it. O ke sa ungi e kalia. O le winga o le tala. Na whau wa ue le atua, pe na whau tā ua e le atua. I ti ngā ua mawai. Ai na whau foi tā ua e le atua. I ti ngā lai whakati. O launga ti ngā. O te min nei lau kersiano. No more min mili. O lona winga. O le whau tātou e le atua. Le whau e le atua lana e kālesia. Ia makua i withstand le lei le kālesia. E o aku kaimi o le ola whau vau. O ilo le lei a le kālesia le atua. Ai sea, o le mea whau ai. Ma mea lai whakari mai. Nei te ue manatu whapea wa umati ngā. Le ai na whau tātou mai ti ngā. E wha atoi o tātou tino ti ngā lai fōtua i mai. Kako ke lei loa. E o atu fōi ei. Se wosu fōi maso e whakau i tamanga. Paftai le atua. E le i tau umaki ngā kaimia kasi. Le ai, na fua e tātou matua. Nā matua tātou lotu i New Zealand. Papea. Alolua wa tu fo ngā luenga. Wa tua wa tupu ngā luenga. Ele whapea a tupu ngā luenga ngā la i titi leo ki ngā. No o te leo, whawhewhea lau sunga. E o atu i ti ngā lau fōtua i mai. E pia mai a te oe, aizea, langa o kuai wa maa losi lau tino, wa maa losi lau loto,
O malosi lo mafau. Ko le te mawala ngona vai na. Toi titi e oti ai me ti ngai na tea. E lo lei mai ai le atua na pepelo kersiano. Na fuofo i ai falpovi. A lai whaatali matsa taulo. E fuofo i ai pae o tu i ai. E lei whaasa kaurole pepe. Na ku i ol falpovi. Wala wala ki ngā nga lai pepe. Na iei fui ti ngā na e whaasanga i mau whaasanga i ai. Hai langa pēo ti ngā ol pepe. Lai tātou te growa. Pa te wha a koa i o kako kingole. Aisa, o le mission a Yesu ka i ele karisia. O le whausanga lai whausau i tātou, e le onga o kako tingo, a o i ngā e tawha i o kako loko. Aisa, langa o sātangi lai whaalawe lawe i o tātou loto, o kako mawhau. And we must be tough. A pula mai sātani, ke iai. Ai le o le fia ula vale le loko. E pala ai asakan. File mu le lotu. Ai taf. Pasangar fili. Hallelujah. Me voi lea. E le fai ngō fia ngō fia me leo fai fea. The quality of leadership in LEM. You must be tough to face trouble before you lead the church. A fai ta te lema, fai ang ka ilo ka ainga, pa whenka sau ka ilo. A fai lema, fai ang tawa ai ala ka whangau, pa whenka sau e vai whangau alo. Longa winga, whakakangi mua lo ka uru. Kasa waine. Hallelujah. Nā waina i tangata mai. Nā sunga fia, aua i kou loko. Ea ko inga i longu ko in. Langa o le tā ua i o le melea, o lou i loa whaasanga i whaafita uli. Ngai sauro le whaamatala atu i tangata, how you face trouble. Te loe, o le whai atu au stories, how you face troubles. A te loe, lau mission, o lau mission ngai avatu i tangata. That's how to lead the church. Aitea, te lei o whaafita uli le fia open mai i tangata, but they don't trust the church. Umae, na o whai tatala me e tutupu tono e kalesia. Na e vai e ku lei divisions e tutupu e kalesia. Kua matango leka li tonga ngaka i loko. Too many whaife au. Lesu e lako position. They don't really know. O le mission sa le keriso le tono le kalesia. Pena leina whaile tala Yesu. O te whau lau e kalesia. Sau lope tenu, nā lua pe tenu, ma le tala na. Tusi loi lana tusi. Pa mai, o tātou, na tātou woo, i le maaola o Yesu Keriso. Ua whau ai tātou, e pei, o ngi maa o le whale anganga. Rona winga, o le main maa, mo whau mai ei tamai maa. O ka mai maa la, ia so o i le maa le ae. A le wha moe o le maa lea. Ia ola tangata. Ia ola tangata. O lau sila.
Ia o lai tangata. Wa vo tatou watu nu e whapena. E mai tau uma lau pula. E mai tau uma au tala. E mai tau uma au savali. E mai tau uma. Fai mai foi o fai fe au e lo mai ai lau savali e te fai veau. Fai mai o ke riso o lona tino. O le kalesia. O ke riso o lona tino. O le kalesia. O le winga o le tala. E matua fefe a satan. Pe a sao nei le tino. O le kalesia. Na matou wo i pali. La tu le fale tu o le whatangata. Lua tu le fale tu o le whatangata. Toi titi le se fale le tu o se whatangata. Fatu, o la whatangata. Fatu, sole. O atua ia o tangata e tu iluma o la tau fale. Vapea, sole. A o tatou. Na o tatou loto e tu a Yesu. E pa tu Yesu iluma o tatou fale. Aua. E ala na tu iluma o la tau fale. Langa ele mawhaina tu i tonu o la tau loto. Pese furu ala tu pua i atua tu ui fafu. Ele mawhaina tu i tonu o la tau loto. Au tatou atua. To tonu mawhafo tu uma iai. Lea la matou. Teimin matou o mai ena nei. Matou mai fu sole. O. Kare whatangata lai tu lumo lesi mele fai mo meo. O tu mana o sau neu waku. Ale maa ngai a yur whaungole. O le mea. O le mea. Sau a leo whapea. Talo whai. Awa lo ia ialo loto i le mea lea. O le tino o ke riso. Lea wa tu ui tonu. Ia te au. E ma fai foi na whaatu i whafo. E isi ke riso e whafo tatou lotu. Amu ia al tatou lotu i nei melpone. Pe a tofu umama ke riso i tu tonu ia te autou. O le mei loa ai le ke riso i tu tonu ia te oi. The Christ in you will show up. You face like him. You look like him. You talk like him. You behave like him. Papele soli. Talo sia ia malama lama le kalesia. O kātou le presentinga le ke riso e lei loa mai. Ia manatua la. O nai whaatangata i tūlunga la tau whare. E whaatua ia e whaavavau. O i ele whaavavau fo, ia e whaatua tu ele mwhaina wha avea i wanale. Au tātou. Kako ke o, wherever we go. O inau te ilo ai. E lela i titile misionar maora. Tu sa pete lela unga le pule la ane. Pete le pese fo ilea fai pese. Pele oe fo se fai a onga sa. Po sta tai le au travou. Po lea lava se.
If you believe in Jesus, accept Jesus. I want to take that mission. Wherever you go, at your workplace, o inai noa mondia ia, le tangata Yesu. Lango tangata. E people poko pretend. Fato afat longar kolu sepe au berfasa. Aversisi o lima. Ai harun falfaingal wenga. They look like Satan. E maha Yesu ia tatou. Langa o po fea le mea tatou te o iei. Lea tatou te o e ave ia. Tatou te leo ma ave se maola. Tatou te o ma ave Yesu. Pe fai ane tala tangata ia tatou. As long as we take Jesus. Never worry. As long as we take Jesus. Ano vai atu. Langa tala o I le fa matala I e Paulo le melea. We are Gentiles. Nanga nei fai puna I lalo. Me o tatou tangata nu ese. O nu ese. E pea o ni neva. A vena fa fonga I la unga na. Nu ese pea o ni neva. O ni neva. E lei lor tau matau. Lei lor langa vale. E lei lor mea sao. Lei lor mea se. Gentiles. E lei lor mea sao. E lei lor mea se. O Israel. O umantu yel tu la fono. O mea umalava e fai tu la fono. La ko kei lo le lei al mea sao. Ma le mea se. Because of the law. Gentiles. Melena, nana fa nau mai ao tamaititi. O le valu aso. E perito mel tamaititi. E loa e mantua. O le kamal melea. Na fai ane o leo langa o le tamaititi le wai loa o le tau langa. Nu ese. Na ola mai o tama. Ai matua u fele na fili. Ala kani e makua. Why? They don't know which is right and which is wrong. That's the problem with Gentiles. But they go to church. Ona tatou salamo ai lea. Tama mai ia. Matua ngea. Te matua ofu teine mai. Ai fasili atu. E aonga le universite. E te leilo. Pe poto pe valea. Ai sea. E leilo le tau matau. E leilo le vale. E leilo le mesau. E leilo le mese. A fai atu la isa tala. Ai faali mai. And I feel sorry for Gentiles. Because they don't know the right hand and the left hand. Just like Nineveh. And God said, the next 40 days, Nineveh will be destroyed. I said, langai lei lor me sa o lei lor me se. Pai mai, o le I le mako o pai peso le le o le leo. A se sua kulunga le ie. O le kama.
O ai le fai, o le loku. E o fai le loku ia. E le lo fai po fel me sao. O fel me se. Pe ia ngingeva. O ngingeva la. Le o fai mai le atua. O le a destroy ngingeva. Langa le ilo le me sao. E le ilo le me se. Tau atu loi le tupu. Tanga lo le kupu. Fa anga pongi uma, ma sol fangua, ma povi ma. A tonu la te fa longo ia le tala le tupu. Ngai fa pele le kupu ngingeva. Mr. King, it doesn't make sense to us. E ke lor kala le tupu. Ngu ese, pe yangi mangu. A fo le mangu e le ilo. O ferme sao. A ferme se. Ko ngo for ko ngage malunga sister. Tango amia ngal maile. Are you okay, church? Amen. Sisi lu ngol vai kamar pe. A kama ir pam. A te kul maori. Ta ku si manguku. Are you okay? Ele lo po ferme sao, ferme se. Te vai ta uma mai me folinga. Ai a so lu ngol songa miki. E ke vai kula pal pala mai ngo. Pa pesole o fe ka o la lo po lunga. And because we are Gentiles, we don't know which is right and which is wrong. Ai fai mai ta to wanga nu. Ta moa ka ko ngu ese. Ko ke lo lon mesa o mal mesi ko sal molo. Ere tau fa ko ngu pula. Take yourself as a messenger of Jesus for you to know what is right and what is wrong. Hallelujah. Ina ia matua fola ina le fionga le tua. Vai pul nai los fulono. Oi los fulima. Ina ia matua fola ina le fionga le tua. O kai miringi. Tangata tu le fionga le akua. Kau kasau. We were made for a purpose to kau kasau. Our Camilo. Speak the truth and speak straight to the people. Aja, ese lo walala mai lalo oil fai fe au. Ese lo tu la ia tu I oil fai lau. Oh foi. O le alo wa oil fai fe au. O ke ngofolo I lalo. Wa le fai a ko fai fe au. Aja, lango le missions le a keriso. O fai a kusao. Mena le lain fai tala le tatu theme le. Christ is the sign to lead the church. O keriso o le fai longa. Ta I le kalesia. O le kalesia la. Ia lato wola I melea. O le fai a kusao. Hallelujah. O lona winga. E iai ala taimi e te fia whaafonga. E iai foi le taimi wo e fia tū la ia iala e anu I whafo. E te susu ala I whafo. Au whai atu sa oa. I think to te whaafonga mai au talai masana whai tatu loti au kilangi. I don't force anybody to come to church. Why? Because when you come, I speak to you the truth, whether you like it or not. I'm not okay. I speak the truth. Ele leil whai atua I o Kuki. E le anga loa lako e whaamsingo ngei o e le ako. Ma whai ako iake oe. Mai le ai. O le mele whai mai a mato o ngā mele le ia.
tuuina ia Paulo, mai Paulo ia Kolose, na tuuina mai ia te au, inga ia o fola ia te kou le fionga le tua. Matua fola. Ele na ona whaatangata. Matua fola. Pole alo tā lofa i le ulotu, matua fola. Na halua leo tangata. Make your own decision. Ele fai ngofia le mele tu e fai lau. Aja, langa fo ilang, a kau karo mai ngire nguku. And because this is my calling, I have to speak to you the truth. No winga. Te le fai atu e ini anga no, o ke le fai aku e ingi a. Just the truth. O ke le fai aku e ingi por kiki. I speak to you the truth. O le mission le. It's a mystery. O le misiona le. O le upulilo. O le winga o le tala le tuspa ia le upulilo. E lei malama i tangata. Ngā tangata le atua. Aisea, na o le atua ma le talinga o le tangata, lana tangata, e wha malama i le velea. If you sit here and you are not belongs to God, you'll never understand what I'm saying. Because the word, the mission of Christ that leads the church is a mystery. Pe alo fala le fai au I lau sua. Aia le o oio se tangata o le atua. The truth is a mystery. You'll never understand. Pe le manatu atu le fai au I lau sua. Aia wha pea o oio le tangata o le kalesia. E wha malama, lama o e le atua. Nanga o le misiona le kalesia. E lilo I le whaalongo a le lalolangi. E lilo I le whaalongo a tangata le o le kalesia. But ngaka o le kalesia. La tau la tau ta lia Yesu. La tau te malama. O I fo ia ilo ai. O lau sunga o le tangata o le kalesia. E mawhaianga e belongs I le LEM. A mystery le mea I lau whaalongo. E lilo. E te le malama. Le mea lea. Accept Jesus as your personal Savior. Love the Lord with all your heart. Ona malama lea e lea nganga o lea tua I lou loto. Ma lota ma whawhau. Langa o le misiona lea ta I tātou. E makua private lama le mea. Nga o oia mau. Yesu. Hallelujah. After leli, tatu tangata e se fa alo e mai lotu. Fai leli la tu teu. Tatu tangata masani e of mama leli lotu. Tangata e tau tala I le atua. Tangata wala tu talia Yesu fai mali mfa ola yola. Langa va mai o le
tala lea po o le upu lilo lea po le misiona lilo lea a lea tua. Pai mai wau tupulanga o ngā mai. So from those generations, they were blinded on this mystery. Ai mai lea ua whaali e lea tua teibil nei ina ua sau Yesu. Whaonga nei perfecta. And the whaali uma, whaatali uma, se isau ke riso. O ke riso la, ele na tātou whaalongo i a te ita, i a te ia. No. Na whau fo i tātou te whaalongo i a te ia. He built us for us to hear the mystery. Langa ele na o le talinga, na ele na o le loto. Le na sa uni i ai malatino. E put into practice le mele whalongo ai. Le wingo le tala. Awhai o lau sunga o tangata salamo. Practice salamo. Awhai o lau sunga loto maulalo le te whafonga i ai. Whatino loto maulalo. Awhai o lau sunga mataita o le whatuatua le tātou te whaalongo i ai. Whatino. Put into practice. Ia i lo voila. Leo le a tofo mailu mea. I lona tūlanga. Whau i tāua. Ia le. Langa o le whausanga o i tātou. To make us holy. Not just to call us holy. No, to make us holy. Nangai matala lor fai toa. Pai tua watu solo i fafo. Pa ai mai tangata. Woka. Ole au pa ia o aso ngatai. Ai au o inola i vai aso. Tātou te leilo. E iei an taimi tātou te savali e le mea whaingata. O lai wa e sai. Ai leilo. Sa o tala tātou ino fwe umaliu. E o soi maso. E le aso o maua ngō fia lau mea tau sami. E fwe le aso. Toi titi alua misa i le tau suenga o se mea tau sami. Not knowing. Sili ngai. Ko lengi e kakou. Le tua tu i e usu le au fai pesi. A te musu e fai tala tangata i a te oe. I wa tātou umai wha pēnā. Tau te le mana o whain tala i a tātou. Tau te le mana o whain tala i tātou whanau pēr whaonga. Tātou te le ilo. E lunga umal por kalame le atua. Yo soy maso. Maso wha le anana. A tino, o laito lengi mai kako whanga. E amatai tala tangata. Ka ingoe, nai ko lengi ei oe. Ka whonga mai lau whanau, nai ko lengi ei oe. If you want to be used by God, theory and practice, practical. Hallelujah. Aja, langai lela, kikir ke riso le kau ke vea. A whainga palapala le ke riso le whalipovi. Whai ei tala tangata. E oi lau sao. Mena le whel tala Yesu le Ioane ono. Po umana whawhanga. A ai o maa ona.
Ai whai atu Iesu, o lo tino lea, o lo toto, inu, ai, patua tu runga o. Se i ofo i whapea, o te ofo i a tātou ali, o tā aru le aso o tātou ai ali, o tātou mā o ona. Lili o tu lo Iesu i ona sofa i ai, ea, tau tenu no whamai ea. Whafo, o mautou. Tuana lo i lupe te elva mai, a matou o ia te ai, o lo o ia te oele upu, o le ora. Palonga tu Iesu, ele o tau tala Petelu i mea na ai, o le tau tala i le upu, o le ora. Wa unei wa unofo nei watu. Mea ia te tapena mai ai, o profeta, o so o apostolo, lana tapena mai ai. Lana tamai mea. They've been through in hard times. But it's all about preparation. Preparation is vital. Very important. Tala fo ile fa ile kalesia. Kalesia Church, we are moving forward. Tātou te olo makeriso Victoria. Victoria, tātou te olo makeriso. Ele ofi wharengi. Aisea, ela kiki melea. Melea lenga wharka ko cell system. Whai wheresipi. Ele nga alpulela alea. A luas full wheresipi. Wa luas full pulela. A luas full wheresipi. Wa luas full whai ko alfale. E ulu mai ai. Tangata i whaaritanga. E te leo whai atu i atumu tātou lotu. Ai atumu i leo lai whaavau. Why? Christ is the mission to lead the church. Vai le fia tangata ia Iesu. Vai mai. Elena no tā lai atu. Ai vai aku mai tingo mai a tātou. Tino mai a tātou. Tangata peina le tali tonu. O Iosefa peina le talia o nouso. E se almenga whaasa valia ngai e le atua le tangata lea. Nau na tupu al whawhikauri. Wa ia tū le auso o le mwhaintu tūa. Ai o atu. O le tū maritangata na whau. Whapitoa. E le atua. Maybe e te whapea. I want to be like Joseph. Sisi. E vevela le mea. Pamelo uroko tōli. Whawhikai wa o le Iosefa. Awa foi e fia Iosefa tangata. Ai alu le ke savali mai ele meleng savali mai ele kangakale. Ele fa ko savali mai ngau makua mai furu fia e on kau sanga le fa ui mai ai. Al fa sanga le ngau tangata le. E tangi mai ai tonu o le lua na tongi ai. Ai fai mai o Iosefa lai ai male atua. Na whaatau mai ai lo na ola. Ai whai mai. O leo mai male atua. Alu i fwoi whai ele tala le whawhine lena no whamatu whamai. Na moe tolo mai le li nai a teo. Lei misa kala. Ngar mapungi ya. Ele e tau tala i sona sao. Ai whametala tu spaia. God was with Joseph. Kua whalpui. E te vetu le whausanga o le tangata lea. Al misiona lea lea tua.
Mo iloa e le atua, o tangata le fau whapitoa, la vea ilonga ai. Mo nofo nei e Iosefa i o, pui pui. Sau lo faima, tangata e pito i a Farao. O toe wha longo longo Iosefa, Iona langona. Pei o toe wha matala e le atua i a Iosefa, langa savalinga lenga sau. Lea ua maa fau Iosefa, langa lewa uma na wha matala le miti a Farao. E fiku kausanga onge, fiku kausanga mau. Lea le teimi la le ua tofi Iosefa e pule ia e kupito, e wha putu saito ai kupito. O lai maa fau Iosefa, e la vea i mai lako ainga, i le onge pea o inga onge. Ai le i o mai ona uso, e su e mea ai, wai lo le leia Iosefa, wai le plena le atua, e o mai lona ainga, teoki wai fia ai. So, Iosefa for inga, is already prepared to face his family, his brothers. Pena whai ala tau tala i a te ia. Vai lai. Vai a ku ai kupito. Wango ngofo mai, uso Iosefa. Kala al whaikoa. Sa vali a kuru te malo. Ai sa vali kuru te malo e ifo i tangata. Ai vai e tu. Alu atu a Iosefa. Ngofo i kalanga lewi. Nango le a inga le. Ango ngofo. E ilo le leia le umatua. E ilo le leifo i lewi. I ngana whaile pūlou wha e kupito. Ma malu wha ngala ka maloa. Malanga ula aulo. Malanga ofu maua lunga. Ili avesea. E ilo le leia Iosefa. E umalo le wi. O ialo. Pai maritala le tuspai. Na ofo e kupito. Tuso le tilo te e kupito mai. Ka mahaloa maua lunga so lea se va ia li ia wakuwha ngofo i ole ko tiki ngofo i kuar pa kuar. He was on his mission. Ufa pelea. Amu ia stangata u ave i se matai matau tio lato wainga. Ai ahalu i mea lato wainga. Nga kei lor mea safa iai. E leo wha heha tu loa. E lua kunga. Woa i louka mao e oso iai. Mea le ta ua le misiona le kalesia. Iai loa e tangata ola keriso iai lato. Oi nae tau o tangata paia. Tangata paia, ele ngal vivi I kongo loku. Holy people, they know how to present themselves, the quality. Ole atua I tonu ia te ilato. They humble themselves just like Jesus. Tina, te silia laua onga mamana ia launga luenga nei lolo tōlua. Please, humble yourself. Awhai te nofo I le ofisa lai, oh, you're a manager. When you come home, whaia oe le atua as a mother. E ke sit behind your husband.
So pe manai ala unga luenga, pe maua lunga loa o oina, e lo le leia ke riso I lau move. E te su mai foi le lotu. E ke whaalo alo ai tangata matutua. Na ile ilo fia fia. Ile se ilonga fia fia tātou e nisi. O aue umaroa o le wi, o kuranga kongo I o sefa o ke ngofo ai. E wanun matou ai. E ilo le leia, le meu ke ngofo ai. Chekia. Langai, fina alo le atua. Tātou te winga I le mele o le sili, o le lei, o le upuliro. Ia tātou winga I ai. O le winga o le talavoi lea. Ia tino mai a te tātou. Le lei po le sili, o le upu le lilo. Langa iai mea, e le lava I le tātou whaamatala. Mena na leina liu tino tangata le atua. God became a man. Why? Ang ele malama tangata I le atua. So God has a plan to become a man. So He wants to live like a man. Inga ia malama tangata ia te ia. Lala wo fight tangata. Do you really know me? Pai mai lope telu, you are the anointed one. Pai mai Yesu, o ke whaua o e whapenga. Langol wha moe moe. O manuia. O ia lava mātou te tala I nātu. A popo I atu. A o atu. Poto umalava. La ia tu I nātu e mātou I tangata umau ato atoa. La lelei a Keriso Yesu. Whaupue iwa, los furuiva. O le mea lea o tenga lue ai. Ma fina finau e tusa malana lava ngā luenga. O loo ngā lue lava I te tonu ia te au. Male mana. Ona o tātou o fausia ia Keriso. E le lusi le mana. If we well prepared to take the missions of Christ, the mystery of God, I'm telling you, God's power always be with us. Come on, off PC. Cristiano, o tangata I misionale. O I te iloi. O le atua I a te oe. I teimi uma. E te le tau ana wina le atua I se mea. E au tala I e whai. O mai, o wala au I le atua. E wala au whea. He's not far. Paua e alan whai ma wala au. Langa sea wala au se ilonga ka ia whakoa wala au. E wana pe whaate I ai tangata I me te tupu lalang. E o fwoi mea kou tata te kou through. Pe whaake I ai kākou.
Kau na uwola mai. Mai ele sa whanau. Ia rolo fai mai o ke le ola. Ka tilo, no talia lo Yesu. I have no choice. Ma koe eu, manga o a, pe o ke fia iai, pe o ke le fia iai. Koe eu manga o ka o fia sua siya. I have no choice. Ele kuli se ia ufiadu le loko. Ele kuli se ia se meo ke manga o ai. Me vai le au whalongo te whai mai. Ala au lunga I whea. Don't you know he left his throne? A whai e te tali tonu o na ia te oi. E kau wala au whea. E le wha pefo i se ilonga whai ni anga pongi whatoa te talo. It's like Jesus every day. I thank God that Jesus is always available. Na ku fai mel fo mai. Lua me ia whale kongo oi. Momo. E lavare ai. What? Le lavare ai. Le si mea. Le lavare moe. Oh, me fai. What's your job? Over. Oh, I'm sorry, I'm a pastor. I'm for my. Oh, now I know. Oh, lau kile malama i le mea. Because e pula lo maka a maka lo kala ngo ia Yesu. O ke moe ya, o ke ala ngai kala ngo ia Yesu. U fa pe. Sa hori ele mama o Yesu. A kala ngai e fai. E si long ka ke halu le langi. O tau fa fonga tala lea. E fia mai a fia. E fia fia. Melana. E whakari au a kuai mai. Kama kuko e anu whailanga sala. Ma whai mai. Lau a mata sautala tonungo i si ele a fia mai Yesu. Oh man. God is here with us. Pe sau ngei, pe sau kai ao, pe kuai nga sau. O lona nganga pa ia lea. Fia ngawa ia ke oi. That's what you need. Whatever situation you go through, God is with you. That's all you need. Pe lava lau whaasoa, pele lava lau whaasoa. Wa maua le te tala no iai, Yesu. Pe te vai atua whaalonga tālau whanau pe a. Wa iai le atua te tala no iai. E umai le poto iai tātou. Anga i ta maiti, rata whanau, whaingofi. I ka maiti, whaingaka. Whapelo ka ika ai o le whaintau ka maiti. Ai le hai o le ko lengi, le leadership o le ka mamarkinga. Le fo wai ka fai fau isi tanga te whaalonga tāle au lotu. Se ai le hai o le ko lengi ele fai fau. Ei loa alofa. Alofa i tangata ele lei lotu. Alofa fo i tangata se ase au mai lotu. That's why the church called me dad. Because I love everybody. Peke ko anga ke sau le loku, peke le ko anga ke sau le loku. You are just the same as other people. I love everybody. Why? Because this is my calling. Is to love the whaalonga ka.
They are all my spiritual children. I love them. Nangai mai ki lelei. Ei fa kamai ki lelei lava ia ke uia. Ala ngole fa waya. Ia o lole quality o le me ka ur kama. Don't try to be a father. Ai le quality o kama. Christ is the mission to lead the church. Hallelujah. Walau le mo oil le tahel. Father, we thank you for today. We thank you for your word, Lord Jesus. Father, we thank you for your promised Holy Spirit. Tala o matou loto. Tala o matou mafau-fau. Matou te mafau-fau I lo alofa I ate I matou. Wai matou. Ue mana o ye fau matou e pei oe. Ana le ai oe. Matou te whaasanga I mea whaingatā, matou te le mawhai. But Father, we thank you for your great love. You build us to know the mystery of your word so that we can understand the way we walk, the way we live. Ilo poto, ilo walofa. Ina ia matou atu e tau atu I le laulangi. E ai lava seisi e pei oe. No one like you, Jesus. Ia whaailoa atu ia te I matou. Le atua le matou te tapua I ai. He's our loving God. E lofa I ai matou. Matou te halo lofa fo I atu. Aftailo matou atua nei tai au. I'll open the floor for you. If you want to stand here, the pastor will pray for you. Tatou tūlai vatas. Let's all stand, please. As Sumaila, you can come to the front here. Awana le atua, talo moe. Sumai fa venga inga da tu pito I luma. Amal mole, pasanga tutu.
Jesus. Hallelujah. Si atulo lima iletu, mai fafta iletu. Mai sumai ufuanga letu. You and I are here for God's purpose. Tele almana umia o tatou ilalangi. Ulo umana umia oi. Ia whaalongo tangata i le mea moni. Lo mana mia oi. Na ia tātou wola i le mea moni. Ili na whaalongo i le mea moni. Aia tino mai le mea moni i lo tātou. Mai tātou whanau. O tupulanga na, o le lumana. The coming generation, our children, they want to see us. Pai tātou mawhatai tainga. Ina ia lātou i loa. Christ
It's the mission, the sign that will lead the coming generation. Tumula langi me pelo, me fafolinga. E tauau na tatou li lopo le ale whainga whai ai. E lo pumonia, leile ka le siarta. Ilena o le LEM. The answer, the mystery, is with the church. Tātou te leo atu I lalaulangi ma le ita poe a whaalonga tā lalaulangi. Tātou te atu I lalaulangi ma le alofa. Pape I o Keriso. Na marie lona loto e oti. Na oli e oti. Na oli e tanumia lona tino yaso e tonu. Na na wha malama ai wharasaio. Na mafuanga na tuua I le atua I ona I le manawa o le a yaso e tonu. E fia ni aso o toi o lo so I fua te ola I lalaulangi ni. Take that mission. Alu mal misional na. Ne lau whai atu o le talo le whaolo tanga. O le talo lea. E te whaia I le atua. Koe manao e vere Yesu. Ma li I ma whaola I lo o lang. Le la whaia te au ta talo. E te whatai tai mai ai. Yesu Keriso. Paftai lo alofa I te au. Ua au whaalongo. Ua langona e lo uloto. Wau ua e alofa iai. Yesu Keriso. Ua au fiatalia ina oe. Ia whai oe mo ua lii. Au whaola. Ia au malama I le upu moni. O le upu na lilo. A ua wha malama. Ina ia whauau. E tusa malou finangalo. Ina ia whaola ina le lalolangi. E tu inatu lo uola I o au. O le aso le nei. O te talia o Yesu. E whai ma lii ma whaola I lo uolanga. O te tali tonu. O te talia lau o fio. Wau le nei mo oe. Wau o le tangata sala. Ua whaamanga loina au. I le toto Yesu Keriso. Afta Yesu I lo alofa ia te au. Wau le nei mo oe. Amene. Nai tu lau lima lo fatafata. Please. In the name of Jesus.
Speak your healing upon your people. In your name, Jesus, I speak your protections upon your people. Father, we thank you for your promise. We thank you, Lord, for your Holy Spirit to be with us. Tuina tui mātou mo oi. Malama i lau kalesia I mātou umane nei aso. E lei titi le whausanga o I mātou. You made us. You build us like living stones for your house, Lord Jesus. Mele nei whai ai mātou e whai ma maaola o maaole whale. O le atua. O maa mātou te tū mau o I lava iaso uma. Langa o maa o le whale. E le o ese. Mau o iai te tonu o le whale. And we love to be like those living stones. To be in the house of God forever. To be with you, Lord Jesus, forever. Aftailo mātou atua. Tuina whatasi mātou yoa au. Mātou ta apele nei aso. Sauni ai mātou. Amanui ai nei mātou whanau. Bless young people, the coming generation, was such a blessing to know you more, to be with you at all times. To love your word, seek your truth. Lord Jesus, help them. Aftailo mātou atua. Tuina te lawa kalesia o maumani. I o mātou lunga lo manuia le atu oltama. Le alofa o loo ia ke riso Yesu. Mafutaina I mātou e lau nganga pa ia nei. E o le whaavavau e whaavavau lama. And everybody say amen. So my ia fina le tawa le tawa uatau lo tatoa tua e au mai tato. Mana e
Ia le tua, e me te le whata alofa I se lima iau au tafa. E isa lo. Thank you, Jesus. Ea, lea la taale pese e lau fai pese, ia ae aol tātou taulanga. Ia na fai eleo tātou whalanga fu e nei tūlau leso. Ma le whaalo lava. Glory, glory.